Harmony Day. Municipal lapit 2019 na ni kanalong Mr. Kewe at si Palong Binabang ito. Alam ni King noon na 2024 lalo. Anchoring along ni kami group leader. Ang tini ka rin po ha, ang iba. Our model with the child, no itu, alam itu man saya kolong dia, lang sampai tingkang, aping deng, atumpot, lang ni sebenarnya itu bakal kita pindeng tumpot lapo asli lang ni, itu manhingarong mili. So, for the normal, I want to welcome people in your Piba won by Miss Ata Timumpi. Alam itu man no, orang pulau lang kita tingkang aping deng laki, tibu ke jok Piba. Alam ni men lagi Miss Ata Timumpi. Alam ni lo, alam ni RJ Miss pikanya. Alam ni ka tingtang apindeng. Langkar do na tung ito Karbi apindeng. Napuan na silang me. Lapin tukot. Ini tu ekon longdi. Laki. Piluru. Tingtang abang pi. Piluru won by Miss Isel Keronti. Kita lang ipang non itu. Kita lang ipang tenis ekon long po. Alam ni Pilipino, ning dulu mah. Alam ni kacing tang apindeng laki. Itu oto tu bapa pido mah di tiba po. Asila so tiba lang di. Aku ke pasti plan masih ibu si esok. Non, support itu teknologi. I would like to welcome her on the stage. Peluru won by Miss Isel Keronti. Alang ni men lagi Isel Keronti. RG Miss pikanyang doon na lang ha. Alang ni Pan. Richard Depit ha. Nang ito Richard Depit doon na doon. Insam mo didi. Insam sila din nung ke. Our own people nung ba. Laki embroidery, laki kita tadi mesin pensi embroidery, area saini, madan ke mesin pensi labang apura mang, madan ke motif ke kasi lampong. Embroidery peko won by Miss Ruptini Inti Karbi, Miss Ruptini Inti Karbi, non itu masih salong si dolo, itu macam embroidery, api ama. Itu pada kita tipuan apa dalam ni pada kilo pipit ini. Nanti aletin kita me, tuarlo pencing lock, tapi pencing lock kita me, embroidery. Macam di area saini, ini tu pecarding nanti, pencing atau kita me itu cangkok pendonan me, itu pekang pencing nanti. Pini pekok, sampai ke bangkok kalau, macam ke bed kita lo kita me yang ni pekingnya. And next we have lagi, alam kita pending, challenge pekok is won by Miss Hunmili Hansepi. Alang ini lagi Hunmili Hansepi. Alang ini lagi pindeng. Api lagi seleng api kok. Lepas alang ke pangwa lagi seleng api dia. Lang nipik lepas along dokitnya. Alang ini tingkang pun atau lang tinggi. Itu kalau tinggi. Alek kita lang nipik lagi lek pun begitu kok. Is won by Miss Pilipika INTP. Alam ni men lagi Pilipika INTP. Alam ni kacing tang apindeng lagi. Alam ni duplir tu apiko. Namang so apiko kapangkil tu ke duplir tu begitu ko. Lagi itu apindeng, itu Karbi apindeng. Dopik niya, lapendang midipik niya. Tisopi, alang ini lagi clear up tisopi, alang ni gajing tang apin teng apin gajing ni ma, kilo pejang pong, di
won by Miss Karina Bongrumpi. Alam ni men laki Karina Bongrumpi. Alam ni kacing thang pindeng laki Pi Honki. Asol na pinapikot. Alam ni pikanya? Pi Honki laki itu ngapan itu Karbi at pindeng asumpot. Kacing thang ni along the pink lapen ke. Neng train mo sa may sumapan abang paron ko lapen ke. Bar na iting thang kami tangdok lapen ke. Pinangan kiso apan ke ibang apan mati kinapan kinedo. Lagi ano sila bang hotel kami. Hindi iparang may ibang select na dahil hindi. Ako katulong. Dorong na pinakapantalong. Kalino mo lang doon na to. Ikagat. Showstopper. Miss Neha Tironpi. Alam ni men lagi Neha Tironpi. Alam ni pa natin niya bang abelo pati hindi masadang. Lagi alam ni ke Miss King Super Rubber International India 2023 winner in Goa. Alam kay Goa lang kami. Ito pa kayo na bang lo? Tapos kay Grand Miss King Assam 2022 winner and best wow. Grand Miss North India 2022 most Indian and Miss EKK 2022 and Miss Hodai 2022 best wow. Kasi alam niyo lapuan itong Karbi ang long apan nong ni Eke1P. Isi galing hindi galing. Alam ito pa nong Eke1P kung ano tingin ma? Kung ano? Kung ito Karbi ang long at tumapan. Ito mapan akin may atuwar o may kimi ito mapan sa met Japon at ipik lang pipon no. At ito na taxi. Nini penceng lo, bir tak itu tiga orang, tapi itu kita pon ini we penceng le rock tu matapen, peta penpon tu nampang singana. Coba dek tu alo tu, dia tu, payah pun tu, dia tu, tapi yang rumah tu, dia tu pun tu, tu alo tu
bang kay tengke itu mencari dona pihak itu take pen itu bang adu pulat long nam drop plot ken ini hang adi malok itu nam long dia panle itu bor ipon lo na lang ni walang no. Lang ni. Yes. Mrs. Malo Propi, founder of Karbi Fashion Week, and also the textile designer and design clothes brand of the Golden Ring. Alam ito join ni si sini labang so ito mga pindeng sumpot. May siyempre ikipiklang piyapot. Alam ito
tumapan chorore un e. Kasi ano tingta me itu alam itu kan tuk kami apan. Ninga klong pen alam tuhan. Kacuro putho dari kita di nama dalam tu. Kita Pita, please give them a big hand. Ladies and gentlemen, thank you so much for your support.